Bakunzi ba Byakubera TV muraho neza, yambi umwami Yesu niyamamare yamamare. Ku bakunzi bacu uyu munsi tubafitiye inkuru nyinshi rwose, nkabambwira bene data bari gushaka kwimukira mu Rwanda se cyangwa bimukira ngo ikaze rwose, murakaza neza mu banyu murisanga, twakira abashyitsi kandi tubakira neza, ni karibu. Uyu munsi rero mbafitiye inkuru nziza ivuga ku itariki yo kohereza abimukira mu Rwanda yamenyekanye. Iyo nkuru tukaba tuyikesha ikinyamakuru inyarwanda.com gikorera kuri murandasi. Umutwe w'amagambo wacyo uragira uti itariki yo kohereza abimukira mu Rwanda yamenyekanye. Guverinoma y'Ubwongereza yatangaje ko itariki yo gutangiriraho kohereza mu Rwanda abimukira n'abashaka ubuhungiro ari ku itariki 24 z'ukwezi gutaha, ubwo ni ukuvuga ukwezi kwa karindwi kwa 2024. Byatangajwe n'umunyamategeko wa guverinoma y'Ubwongereza Edward Brown kuri uyu wa mbere, nyuma y'uko minisitiri w'intebe w'iki gihugu Rishi Sunak atangaje ko iyi gahunda izatangira gushyirwa mu bikorwa nyuma y'amatora ateganyijwe tariki ya 4 z'ukwezi gutaha kwa Nyakanga. Rishi Sunak wari wavuze ko indege ya mbere izatwara abimukira itazagenda mbere y'iyi tariki ya 4 Nyakanga, yari yizeje ko ishyaka rye rya Conservative niriramuka ritsinze amatora iyi gahunda izatangira gushyirwa mu bikorwa vuba. Mu nyandiko yashyikirijwe urukiko rukuru rw'i London, abanyamategeko ba guverinoma y'Ubwongereza bavuga ko indege izajyana abimukira ba mbere izaba yiteguye tariki 23 Nyakanga. Ni mu gihe umunyamategeko wa guverinoma y'Ubwongereza Edward Brown yaje kubwira uru rukiko amakuru agezweho kuri iyi gahunda aturuka muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu, avuga ko indege ya mbere izahaguruka tariki 24 Nyakanga. Ndabamenyesha ko iyi gahunda yo kohereza mu Rwanda bimukira yatangijwe bwa mbere n'uwahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson mu mwaka w'ibihumbi 2022. Icyo yari agamije ko ari uguca integers abimukira binjira muri iki gihugu ku buryo bunyuranyije n'amategeko bakoresheje ubwato buto banyuze mu Bufaransa. Mu kwezi k'Ugushyingo umwaka ushize, muri 2023, urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rwari rwafashe icyemezo ko iyi gahunda inyuranyije n'amategeko. Byanatumye guverinoma z'ibihugu byombi Ubwongereza n'u Rwanda zisinya andi masezerano avuguruye ndetse akaba yaramaze kwemezwa. Umunyamategeko Charlotte Kilroy usanzwe yunganira abashaka ubuhungiro yavuze ko iyi tariki yatangajwe yo kuzatangira kohereza abimukira ari nshya kuri twe. Umucamanza Martin Chamberlain we yagize ati ibi byose bizagenwa n'ibizava mu matora rusange agiye kuba, ariko ntabwo dushobora kugira icyo tubiteganyaho aka kanya. Ubwo rero inshuti zanjye nabashishikariza kuzakira abavandimwe neza mu mahoro, mu mutekano. Nabo ni abantu kandi byatubera kubana nabo mu mahoro. Ndabakunda cyane, dukomeze tugire umutima w'urukundo, tugire impuhwe, turangwe n'ibyiza kandi byatubera, kugira neza byatubera, kandi byose bidufatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ndabakunda cyane rero, bye bye.